to sa igračem manje od 55. i osvoji bod, zaista ima razloga za zadovoljstvo i radost, a Čelik dakle osvojio bod na Grbavici, što je malo kojoj ekipi pošlo za rukom ove sezone. Evo pogodaka za kraj, 35. minut, velika greška Antolovića koju nije propustio kazniti Jasmin Mešanović. Bilo je to 0-1 rezultat prvog dijela, a onda nakon što Željezničar nije iskoristio 11-terac u 55. minuti, kada je Nurković isključen, za plave s Grbavice ipak stiglo je poravnanje u 78. minuti, kada je Tomislav Tomić zatresao mrežu na asistenciju rezerviste Jamaka. Dakle, Željezničar Čelik na Grbavici u okviru 23. kola BH Telekom Premijer Lige Bosne i Hercegovine 1-1. Hvala za pažnju, poštovani gledatelji. Sutra na našem programu direktan prijenos iz Trebinja, Leotar.